ҷойроббандӣ ягона манбаи даромад барои Даврон амаку аҳли оилааш мебошад. дар омода намудани ҷойроб ба ӯ ҳамсару духтараш кӯмак мекунанд. Даврон амаку ҳамсараш маъюбанду имкони дар ҷое кор карданро надоранд. ин марди 56 сола баробари оғози фасли тирамоҳ ба саҳро рафта ҷойроб мебандад. онро дар маҳаллаҳо фурӯхта зиндагиашонро пеш мебаранд. аммо ин кори онҳо низ мавсимӣ мебошад. سحر میخیزم میرم دوست میگیرم رفته داور بانک ده گلو میبیام آرمیچو بور میکنم آموزه گلو میبیام دونی تاک اووده میپتم بور رفته بور گلو میبیام سونی میبیام اون دو سمانده هیزیم پیزیم گلو میبیام آدونی سوی اول بام میکنم سونی میفروشم محلو میگیرم سو بعد وقت تپش بنی رومون کلانگی و مجه هم میبرم سونه که چوتانگه وایسه که شتی هم بسته. аз даврони ҷавонии зиндагии Даврон амак бо душворӣ паси сар гардидааст. бо амри тақдир аз 5 фарзанд танҳо 1 нафар духтараш ба камол расид. тахмина ягона духтари Даврон амак мебошад ки бо 3 фарзанди ноболиғ ва волидайни маъюбаш дар шароити номусоид зиндагӣ доранд. ман 3 бачам ки ин хонанда мен печка асаро ҳар бор рафта ҳезим чинда мебинам дадам ки печка алов мекунем хони гарм мекунам 3 бачаҳо ки инҷо мешинам чироғ будагинда мешинам агар чироғ мурад ин дарби тахта задагӣ хона тип торик мешад اینجا اشته نمیشه اینجا تاریک میشه خانه بومینو سیته بچه‌ام بوده خانه بومینو میشینم چراغ مرادگه امجامای همسایه ها آیان امجام دکار من دوته میکرب کنده امجام اینجا امجام های ما همیشه همسایه ها دادگی هم وقتی بچهای کلان که دوستیم همین یگان تا همسایه ها یا مثل طرفی واد نیک نمره تلفن میگفته که کار برادگار 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت و بارکه و یا جمشویی و یا زمین بیل کدام جیغ میزنن بچه ما دادم میمونم و رفته کارشون کرده 20 سوم 25 سوم میتیان بعضیشون جای پول پروداکت میتیان همون آده همون که زندگی بود دوستانس پیش آشتام با اوقات میکنه همونم بارون بارد بتون اوقات که نمیشه افته پلیتکم های هم تو تینه خودش وایرونه و چراغ بودگینده اگه بارون بارد بعض وقت هم پلیتکو میکنم نتونم رو تونه یکانس مگزین افته قرض باشتم میبیاریم یا میتیان سونی کار کرده بوده میتیان خودش بعضی روز میشد که من بچه‌ها даже як بوده نون بیام زور میشد نمیوم خانه‌ای که در آن این عائله زندگی می‌کنند با سردی‌های فصل سرما طاقت ناپذیر است. زیرا آینه‌های تیره‌ها شکسته و یگان منبع گرمایدهی موجود نیست. برای کمک این عائله به تشکیلات جمعیتی دنیای مهر مراجعت نمودند. баробари огоҳ гардидан аз шароити ин хонавода масъулини ташкилоти ҷамъиятии дунёи меҳр бо дастгирии ашхоси саховатманду хайрхоҳ тасмим гирифтанд ки барои фароҳам овардани шароити мусоиди зиндагӣ кӯмак намоянд. бо ин мақсад тавассути қуттиҳои хайриявӣ ва ҳамёни мобилӣ маблағи зарурӣ барои таъмири хонаи Даврон амак ҷамъоварӣ карда шуд.
дар муддати ҳамагӣ 3 ҳафта 2 хонаи Давронамак аз таъмири ҷорӣ бароварда шуд. нафарони зиёде ба кӯмакашон шитофтанд. бо дастгирии ҳар яки шумо бинандагони азиз, акнун сардиҳои фасли сарморо ин оила дар хонаҳои гарм мегузаронанд. گناه مراجعه کردیم یادم کن تو گفته در تیره وای کن تو کلیت تو گفتیم ما در اون تیره شکسته بود اینجا درش نود بود سونی اینو موای کردن یادم دادن پتلا که زده دادن استاد سفید کردیم سرش کردیم دکتر پیشکی دو گلون دادن وای مایجی چه بود سونی یک کلونیشه گفتیم سونی برای هیزی وای کردن با نقش شد رحمت هم بودم با سلامت باشتم عمری دراز باشتم وقت بسیار باشتم زیل یکی باشتم نیتی نابل سوناد дар ӯ тирезаҳои хона пурра нав карда шуд. ҷиҳози хона аз лиҳози гилему ҷевон, печкаву дигар лавозимоти зарурӣ аз ҷониби шаҳрвандон кӯмак карда шуд. инчунин маҳсулоти хӯрока ва маводи сӯзишворӣ ангишт дастрас гардид. акнун Давронамак бо хушнудӣ маҳсулоти хӯрокаро барои зимистонгузарониаш захира менамояд. бо дастгирии ҳар яку шумо бинандагони азиз мо тавонистем барои боз як оилаи ниёзманд сурур бахшида бошем. рафоат норматова модари 5 фарзанд мебошад. бо амри тақдир 2 писараш маъюб гардидаву баъди фавти ҳамсараш тарбияи фарзандонро танҳо бар ӯҳда дошт. ӯ новобаста ба маъюбиаш бори гарони зиндагиро бардошт гирифту фарзандонашро ба воя расонид. дар хонае ки Рафоат бо фарзандони маъюбаш зиндагӣ мекард дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. ин зан ҳарос арзон дорад ки рӯзе девораҳои хона ба хок яксон мегардад. بچه معیوب دویم گروه معیوب داشت اخترکش معیوب ها پیسم این ولتی میگرده کن میخیالم من یک تو خودم 5 تا بچه معیوب کن شکمم نیش کسامم نیست که من یاردم کنه خواندور کردم کمدم نمیرسد من اشکم پیسم میگرم کن 400 تون پیسم سمشه تو کن زندگی در کار کن من باید زندگی شکراترک میلده زندگی در کار. پس از مراجعت این اوئیله به برنامه دنیای مهر توسط تلویزیون 7 ستاره برای جمع‌آوری مبلغ لازمه بهر تعمیر خانه رفاعت نورماتова نوارها پخش گردیدند. جمع‌آوری مبلغ توسط قوطی‌های خیریوی و همیان مبیلی نیز به راه مانده شد. در مدت نچندان دراز مبلغ لازمه جمع شد و خانه این اوئیله نیز تعمیر گردید.
баробари ворид гардидан ба хонаи Рафоат Нурматова ӯ дар эҳсосот буд. ин навбат аз хурсандӣ ашк мерехт, зеро боварӣ надошт ки рӯзе хонааш таъмир мегардаду бо фарзандонаш дар шароити хуб зиндагӣ мекунанд. مروجات کردم رحمت دکری کرد یا کل دکری کرد خانم یا کل آباد شد چه خیلی بود چه خیلی شد و خانم یا کل تامین شد رحمت برای کلی میکنم امسال من خدا خواه بچه مایی بامبا خانم ده بود همه شور خوب بود همه جا قابل دیده که بود یا کل بهتری دامن رحمت اشما نم امان کده خدا کده رحمتی کلام هم خانه شد هم دالیزش همش شروع شد خدا خواهد پشت پلات تیار کردیم خدا خواهد همش میشد. баробари хурсандӣ аз таъмири хона ин оила хурсандии дигаре низ доштанд. Рафоат хола ки дер боз мехост фарзандашро оиладор намояд, акнун дар тараддуди тӯй хоҳад шуд. онҳо иқдом карданд ки дар фасли баҳор тӯи хонадоршавии фарзандашро гузаронанд. бинандагони азиз, барои кӯмак ба оилаҳои эҳтиёҷманд ва табобату ҷарроҳии бемороне ки аз оилаҳои камбизоат мебошанд, дар бозору мағоза ва нуқтаҳои савдои вилоят қуттиҳои хайриявии барномаи дунёи меҳр ташкил гардидааст. шумо метавонед бо камтарин хайроти хеш барои дастгирии ашхоси ниёзманд саҳми худро гузоред.